سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټیپس څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag, Hallo, winkelen. winkelen. سودا اخیستل یا خریداري. Ik wil graag een cadeautje kopen. Ik wil graag een cadeautje kopen, زه غواړم یوه ډالۍ یا تحفه واخلم. Maar niet iets al te duurs. maar niet iets al te duurs. خو باید ډیره ګرانه یا قیمته نه وي. Misschien een handtas? Misschien een handtas? ښایي یو دسکه وه. Welke kleur wilt u? Welke kleur wilt u? تاسو کوم رنګ غواړئ؟ Zwart, bruin of wit? Zwart, bruin of wit? تور، نسواري یا سپین. Een grote of een kleine? Een grote of een kleine? یو لوی یا یو کوچنی. Mag ik deze eens zien? Mag ik deze eens zien? کولی شم یو ځل یې وګورم؟ Is die van leer? Is die van leer دا له څرمنې یا چرمي دی؟ Of is die van kunststof? of is die van kunststof? یا دا پلاستیکي دی؟ Van leer natuurlijk. Van leer natuurlijk. له څرمنې څخه یقینا. Dat is een bijzonder goede kwaliteit. Dat is een bijzonder goede kwaliteit. دا ډېر لوړ ځانګړی کیفیت لري. En de tas is echt heel voordelig. En de tas is echt heel voordelig. او دا دسکول په رښتیا ډېر ارزانه دی. Die vind ik mooi. Die vind ik mooi. هغه مې خوښ شو یا هغه ښایسته دی. Die neem ik. Die neem ik. زه هغه اخلم. Kan ik hem eventueel ruilen? Kan ik hem eventueel ruilen? آیا زه کولی شم دا بدل کړم؟ Wij pakken hem als cadeau in. Wij pakken hem als cadeau in. موږ به یې د ډالۍ لپاره پاکټ کړو. Daar is de kassa. Daar is de kassa. دخل هلته دی یا د پیسو ورکړې ځای هلته دی. راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Winkelen. Winkelen. سودا اخیستل یا خریداري. Ik wil graag een cadeautje kopen. Ik wil graag een cadeautje kopen, زه غواړم یوه ډالۍ یا تحفه واخلم. Maar niet iets al te duurs. maar niet iets al te duurs. خو باید ډیره ګرانه یا قیمته نه وي. Misschien een handtas? Misschien een handtas? ښایي یو دسکه وه. Welke kleur wilt u? Welke kleur wilt u? تاسو کوم رنګ غواړئ؟ Zwart, bruin of wit? Zwart, bruin of wit? تور، نسواري یا سپین. Een grote of een kleine? Een grote of een kleine? یو لوی یا یو کوچنی. Mag ik deze eens zien? Mag ik deze eens zien? کولی شم یو ځل یې وګورم؟ Is die van leer? Is die van leer دا له څرمنې یا چرمي دی؟ Of is die van kunststof? of is die van kunststof? یا دا پلاستیکي دی؟ Van leer natuurlijk. Van leer natuurlijk. له څرمنې څخه یقینا. Dat is een bijzonder goede kwaliteit. Dat is een bijzonder goede kwaliteit. دا ډېر لوړ ځانګړی کیفیت لري. En de tas is echt heel voordelig. En de tas is echt heel voordelig. او دا دسکول په رښتیا ډېر ارزانه دی. Die vind ik mooi. Die vind ik mooi. هغه مې خوښ شو یا هغه ښایسته دی. Die neem ik. Die neem ik. زه هغه اخلم. Kan ik hem eventueel ruilen? Kan ik hem eventueel ruilen? آیا زه کولی شم دا بدل کړم؟ Wij pakken hem als cadeau in. Wij pakken hem als cadeau in. موږ به یې د ډالۍ لپاره پاکټ کړو. Daar is de kassa. Daar is de kassa. دخل هلته دی یا د پیسو ورکړې ځای هلته دی. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag. Tot ziens.